Gũkũ nĩ itũra rĩa Kitengela, Kajiado. Elizabeth Nafula aihũirwo nĩ meciria. Kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe arauga ndonete mwana wake wa ũkũrũ wa mĩaka 12. Arauga rĩa mũthia marĩ nake ainũkĩte kuuma cukuru kũrĩa atigire uniform yake na mabuku maya mũciĩ na ndaigana gũcoka. Sasa huyu mtoto nilikuwa na issue, alianza kutoenda shule. On Tuesday tarehe 10 aliamuka akaniambia anaenda kujisaidia na hakuwahi rudi. Elizabeth ũrĩa nĩ nyina wa ciana ithatũ arauga tĩrĩa mbere mwana ũyũ wake orĩte mũciĩ, akiuga atĩ we arĩ na ũmenyo mwana wake akoretwo agĩcera na gĩkundi kĩmwe kĩa ũmaramari mwena wa Kitengela kĩrĩa kĩrahũthĩra ciana nini gũtabania ũici. Huwa wanachukuliwa na vijana wakubwa na kwanza huwa wanaanza kuwapeleka PS. Sasa hiyo kwenda PS ndio baadaye wanawafundisha ukitaka kupata pesa yako utakuwa unaenda kuchemba. Kuchemba ni kurokota scrap, chuma. Na sasa kuna siku nimempata na master key. Hiyo kifunguu alikuwa ameenda kuiba mahali Yukos. Arauga ni ahũrĩte riboti kũrĩ borithi no ndarĩ ũteithio onete. Sasa sijui kama wanangoja wapatikane mahali wameenda kuiba vile wao wanaenda kuiba. Polisi waitwe wapigwe risasi ndio niambiwe hii ndio evidence nitiwe maiti ama wanataka evidence gani. Na hii ni kikundi yao askari wanajua kwa sababu ni watoto, hata wakinyang'anya mtu simu ukienda kuripoti unaambiwa ngoja tutafanya tracking, hakuna. Gwake ti kũraya na kwa mũtumia ũngĩ ũrĩ na kĩrĩro o ta gĩkĩ ũrĩa nake ũrauga mwana wake wa ũkũrũ wa mĩaka 14 aingĩrĩte gĩkundi-inĩ kĩu kĩa wĩkinaĩ no kwa mũnyaka akĩhota kũmũcokia mũciĩ. Alipotea Monday saa 7. Sasa saa 9 ya Tuesday ndio nimekuja kupata. Na nimepata akiwa amebeba scrap. Aciari aya marauga ciana cia ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ ka mĩaka 7 na 15 nĩo maratonio ikundi-inĩ ici, haho ĩkĩnyita aingĩ ciana ciao citigekore thĩna-inĩ ũyũ. Hata nikipigiwa simu nyumbani mzazi wangu kama leo amenipigia simu anasema shule zikifungwa anataka kuona pengine wajukuu wake, sijui nitamwambia nini. Serikali achukue hatua, afuatilie hao watoto wa mabangi juu hiyo ndiyo anaweza saidia wazazi. Watoto wengi anapotea na anapotea kwa hiyo njia. Unajua wanaweza potea hivyo kumbe watu wamejiingiza kwa ujambazi, hiyo ukaidi, so hiyo si poa. Thutha wa kwaranĩria na komanda wa borithi gĩcigo-inĩ kĩa Isinya augĩte ndakinyĩirwo nĩ riboti ici no ũthuthuria nĩ ũkwambĩkwo. Ngĩribotera Inooro TV, Getwa Karo Kenyugo Mwaũra.